ngo ni abarinzi. Ubwo rero ni ikipe yambara umutuku n'umweru iyo iri mu rugo, yaba yasohotse ikambara ubururu. Ni ikipe kuri ubu ngubu itozwa n'umugabo ngo ni Andriy Demchenko, umunya Ukraine, ndetse kandi ufite n'ubwenegihugu bw'Uburusiya, yahoze akina nk'umukinnyi myugariro arimo no mu kibuga hagati. Ikindi kandi nuko iyo urebye kuri iyi kipe ya FC Lague, nuko abakinnyi bayo usibye Manzi Thierry w'umunyarwanda amaze no gushyirwa kuri uru rutonde rw'abakinnyi bayo w'umunyarwanda, azajya yambara nimero 23. Hari umukinnyi yitwa ngo ni Amos Nondi, uyu ni umukinnyi w'umunyakenya. Hakaba undi witwa ngo ni Ramarik Etu, ni umunyakongo Brazzaville. Hakaza undi witwa Didier Kogbenya, uyu nguyu ni umunyatogo. Ko turi kuvuga ku bakinnyi bakomoka muri Afrika. Hakaza undi ukomoka muri Malawi witwa Francisco Madinga. Urebye n'abanyafrika bakina, ndetse na Usman Kamara umunyagine. Abenegihugu bo ni benshi cyane. Abandi ahubwo bakomoka mu bindi bihugu harimo uwitwa Alef Santos, uyu nguyu ni umunyabrazil, ndetse n'uwitwa Wanderson, nawe ni Wanderson Enrique Donashimento Silva, nawe ni umunyabrazil. Akaba n'umunya Croatien witwa Peter Zubak. Abo nibo bakinnyi rero b'abanyamahanga bakina muri iyi kipe ya FC Lague yo muri Georgia. Ikipe kandi ni imwe mu makipe agomba kuzakina amarushanwa mpuzamahanga ya UEFA Conference League. Biragaragara ko imikino cyangwa se shampiyona iwabo izatangira tariki 7 z'ukwezi kwa 8, nibwo ikipe izaba ijya mu kibuga. Ngibyo rero iyo twatuvuze kuri Manzi Thierry ndetse na mugenzi we Byinshi Lague, ku mugoroba we twavuze ko yagiye. Ubwo igisigaye kumenya niba koko Ange Mutsinzi bivugwa nawe niba asajya muri Berkane, cyo kimwe na Imanishimwe Emmanuel Mangwende nibo bazajyana. Ubwo minsi irimbe nabyo tuzabimenya neza. Babagiye mu ikipe nziza. Berkane ni ikipe iri competitive mu gihugu cya Maroc. Ikipe yabonye umutoza w'umunyekongo ni Forebenge. Ni byiza cyane ku bakinnyi b'Abanyarwanda gukina ku rwego nka ruriya muri ekipe nk'iriya, batozwa n'umutoza nk'Ibenge, umutoza ushobora gufasha gutera imbere ku giti cyawe, ndetse no kuzamura urwego ku buryo ejo n'ejo bundi uzaba umukinnyi mpuzamahanga birenze urwego wari uriho. Ariko kuri konti yabo hakajyaho akantu, wajyaho ikintu uriya ntabwo bikiri akantu. Hanyuma rero tukiri mu ikipe ya APR Football Club, nuko kuri uyu munsi umukinnyi wo mu kibuga hagati ni Niyonzima Olivier Sefu, ni umwe mu bakinnyi ngo bongerewe amasezerano y'imyaka 2 muri APR FC, amasezerano afite agaciro ka miliyoni 49. Nibyo kuko urebye ni miliyoni 25 yahawe nka recruitment, cyo bita signing fee. Hanyuma noneho akaba azahembwa miliyoni ku kwezi. Ubwo imyaka 2 miliyoni 24, ubwo ni 49. wazongera kuri 49. Yes. N'abakiri mu Rwanda ko nabivuga ko hari amakipe yandi amwifuza. Ni isoko riri guhira APR muri iyi minsi, kandi ku mafaranga yo hejuru, ku mafaranga none ku bakinnyi beza. Franga ni msema kweli, amafaranga barafite urumva. Na ekipe itafite ibibazo bya budget, sijui ngo barabanza gukura ahangaha na amafaranga abahari, bapfa ko bashinye umukinyi. Iki ntabwo ari ikibazo cy'amafaranga. Amafaranga hapo ndo washaka, nta kibazo bafite cy'amafaranga. Abakinnyi nabo bakaba bari mu rwego cyangwa se bari muri position nziza yo kubona amafaranga menshi ashobora kubafasha mu buzima bwa buri munsi, kandi twese nibyo dushaka. Nanjye nifuza kubabona batera imbere, kuko niwo mwuga ubatunze, ku buryo nava no muri uwo mwuga azavuga ati hari icyo nawukuyemo, hari abo tubona
bagiye bagira n'amahirwe meza yo kubona amafaranga ariko bikarangira nabi, ukabona umuntu aragenda yambaye kamba mbiri zacitse mu muhanda ameze nk'umusazi, ntabwo twifuza kubabona muri iyo